Haino Khungsa bike Malkhung Lahar Patimungo Kwlaiwi Sago Dukhumankha Khoroktham Sikla Patimungo Pujola Bank Chomuni Kornopara Amsayo Patimuni Yagolo Sago Dukhumanai Rokno Talangjaka Takorjola Primary Health Center Koktomane bisingte Sawimanka kokte salok Khungsa bike Malkhung Lahar Patimungo Kwlaiwi Sago Dukhumankha Khoroktham Sikla hanai Patimungo Pujola Bank Chomuni Amsaini Kornopara Amsayo abo hai Lahar Patimungo nukha hankeno Amsani lukurok koktoma rohorka fire service ni adong rokno Patimungi koktoma mankeno Patimung thayo thang sogika fire service ni adong rok aboni yagul Sago Dukhumanai rokno tlangjaka Takorjola Primary Health Center mung kothar jomatia Pohordev Borma tei Monjit Dev Borma Masana condition ke dalam yang kami bono tabu jiwa orang perohoka, tai mang nih kita bisa accident bisa mantu kumanda, tai masan ter mata muti solo. Borok kaya tam accident mani. Borok baik. Mana kes? Khoroktham no baik tu pas kita. Tu borok Khoroktham tu tel accident kana. Tam baik yang sajung na. Sajung ngo. Gebong ni condition ke mana ke tabuk bahaya rok. Pohordev Borma ke ekdom condition kami bono jiwa orang perohoka. Bong total tinjau na bong guardian dok kau tu pakai sah. Guardian pakai. Bong para rok biang borong ke? Pohor mungkin tuisah rangsat para. Tuisah rangsat kena dulu moni. Mungkin mandir tinggal ke Karuna Sandra para. Kethar jomatian ini car kolak. Bong nombo hospital tu pakai tu hai mani. Takorjola hospital. Paithago Monjit Dev Bormani Shak Belai Hamia Ngmani Bai Bono Agortala Jibi Shakham Nagor Refer Klai Rohor Zakha Patimuni Koktoma Mankino Patimung Thayo Thang Sogika Jompujola Outpost Thanani Police Bishalgorni Simi Jiboni Kokthum Chini Khorang